Keblei Pibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Makong San Mentah ke Sengi Shillong. Yok Kusnam Sam Undi ke Meghalaya na ke Presiden Draupadi Murmu dari India. Thung Mau Nongrim Menteri Rangba ia ke PA Sangma International Medical College and Hospital. Rakis ni kah nyo posnem kesin RD Block Umsning. Bat bu kelit nyam mani blei Durga Puja ha Meghalaya. Bat mintangin pa shiki khubor bakam benya. Don kejing ong, ko kedai kejing im. Kejing penteri kampura ye ke skim ban penbiang umbam umdi ke bekut besubah habaro kitliu ying ke jela jal jiven mission da ke sorkar Meghalaya kalayo jing itu na ke sorkar kemi ha ke rinsan sam khusnam jongkari ke belalong ha ke arterik risau arjar arpuar hanong ba New Delhi. Hakani kesengi bekerpang ke bakeri India berok kawai ke raki kesengi kajong kupa ke Jat Benrio, Mahatma Gandhi, ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu ke lepin kup burami ke jela Meghalaya ke balayo ikanam Best Performing States ban Penteri Kampura ye ke Jal Jiven Mission hakilong ying jong ke jela. Menteri Ketanat Public Health Engineering PHE ke Meghalaya ba renek din lingdo tongkar ula pediang ye kini ke khusnam ha ke kerteng jong kipat nyong shong shnong jong ke jela berok kawai ha ke jingadon lang u Gajendra Singh Shekhawat Menteri ke Sarkar India u bedai pet ye ke Jal Shakti Mission ke jela Meghalaya ke long ke jela ke berit ha bai nujor bat ke wei ke jela kari Henry ke lawan baar ha ke thup ke jela ke balak ban Penteri Kampura ye ke skim Jal Jiven Mission Hakatup har ghar jal ke Meghalaya kelawan kam hakmat pania ke Assam, Jammu and Kashmir, Kerala, Manipur, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttarakhand, Karnataka, Goa bat kiwe ke jela. Ban penbiang bat pendap umbam umdi kedai kawai niki thong ka bae na kabenta ke sarkar jela ban Penteri Kam. Habazdang ye ke Jal Jiven Mission hau nailar arjar khat khandai tang sawajar san spatli kilong yeng hai kithan nong kendong kilayo umbam umdi de ki kor halat thliu yeng Henry Minta kumba ar point san phulai lak ki thliu yeng kilayo kor di hala yeng shu kumba shi spatli ki badan ha ki khat san spatli kishnong Minta kilayo hala yeng kabala yerap shibun ban pelat ye ki nak banit tong na ki chaka bachangai. इसी कैटेगरी का सेकंड प्राइज उसकी बारी आती है मेघालय राज्य ने 60% से कम कवरेज वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मेघालय राज्य को इस उपलब्धि पर बहुत शुभकामनाएं। ऑनरेबल मिनिस्टर PHED श्री वेनिंगटन लिंगडो टोंगथार तथा JJM के मिशन डायरेक्टर श्री सैयद मोहम्मद ए राजी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma ula thungi umau nongrim jong ka PA Sangma International Medical College and Hospital ha atat jong school ba University of Science and Technology Meghalaya USTM bari dua riboy bala ai nam ha ka kerteng ukpa jong u ka jingdap nyop sans nem karta. Ladon lang hakani kesengi thung mau nongrim do ba lakamen rumboy Menteri Kampen Roy Puli Puthi Mahbul Hok Chancellor ke USTM bat bun ngut kiriu pau khmat. Ukonrat ulong bakani ke jing thung mau nongrim ye kani ke skul ban hikai bat penmi doktor na kabenta kalawai kala urlong minta kesengi ha ke bakari India karaki nyop sans nem ke jing yo jing lait lut ke jela Meghalaya kedap san post nem kerta bat dangshen la rakhi ke jing dap nyop sans nem kerta ukpa janga. Kani ke skul hikai doktor bat ke hospital sumar nong pangkan nong kawai niki mau mer sa nam ban penmi ke doktor hakani ke jela. De upurnu e sang mau belawan ra ya ke USTM hakis nem khat khandai spa prapopra adu khat khandai spa prap khandai ha Meghalaya bat ke long ke jing siu kelyang na ke USTM ban aina mi kani ke skul hikai doktor bat ke hospital ha ke kerteng jong u ha ke jing dap nyop san nem kerta jong u. Ukonrat ulong bakani ke skul kan long ke bakin sai ha ke jela barakathan ban penmi ye ke doktor ke betebet. Ko office block development CNRD block umsning ko office penroi pat ba nong kendong barim tam ha Meghalaya kala rakhi ke sngidap ba nyo pos nem karta ha ka lai ter ko risau ha ata jangni ko office ha umsning hakini ki nyo pos nem kani ko office kala le shibon ki kamba ha ki jing shakri jongkai kishnong ha them ribhoi baro kawe hakini ke sngi lakan mau buram ru da ka jing rakhi ke sngi kha ba shispa san phulai jong ukpa ka Jat Benrio Mahatma Gandhi Haka jingkan mau buram yu niu riu krau jong kari ba jong ka perthai barok kawai la don lang ban sakhi de riu kmat ki bakan thup yu kongsan ba Jason S Maulong MLA ko umsning u additional deputy commissioner ka district uba BJ Kharshandi u Raja Brahma BDO umsning
ki chairperson ka block development managing committee bat ki dekhot ko sning town dorbar ki rang ba shnong ki officer bat ki nong trai office sarkar hakani ka sngi leple ye umau sa ken mau bala tho dak thamai ye ka preamble jongkariti sanchar kari india ubala shna bat tei nyo post nem minchwa min ba ko sning block hakata ka por la tip bat khot kerteng da ka border area development block bat ka dei ka office ka bala rim tam haka jilla baro ka we. And though it is one of the difficult block to walk due to its geographical coverage, a number of villages through, and there are different type of issues that have to be dealt with. Tambah ni sounds tam ni la treh ni ngai kubli shibon kam tam la ya rombos no, and the chairman, the secretary, nongkit kam dong different committee ba support ninga kam tam le with due respect to our Sir Jason and our MLA Mohati, Sir Desket Lamere, wala I contribution she bun ha pang jong repairing of this block. Kajing le niam Durga Puja jong kiriu ngit Hindu kelasdang menta kasngi kalai teriku risau. Kidong bat ki kentot hakiba lepenyeng ye kidara le niam bat ki jaka manible kom halaban laimkra jail road garikana kendailat bat kiwe kilapo de ki rong kirup ki be itanat bat ki riunget ru ki la sei ki riam ki bet ki khor ki kriam nadu ki khulung hadu ki temen ki kro ha ki rong babun jat ki pat ba ka sor Shillong ki lakup de ki khmat bapu samrakhe da ka jingkemen bat jinghun minsim balapoi ka ayom le kemen Durga Puja. Kiyo ki hat Shillong ki khap nya de ki nong siu nong tada nadu ki dukan de marbam ki jhur juti ki riam bat ki mar ki mata baharu kom hala ki jong ki jingdon kam ki long yeng bat ki beriu shimet ya ke Durga Puja la rakhe de jingkemen hanong po bernihat jarabat nartyang jawai tura William Nagar bat hagishnong basong basa ki pat riunget Hindu hakani ke Jylla. Kani ke jingle niam Durga Puja, kalong ru kapor le kemen shiyeng shisem jeng kiriu nget Hindu, kadai ru kapor banyelit jingo ikilok kijor bat kelet ikijing kejing kuslai baro, bat kadai kapor ban ai kublai markeliang da kajing Durga Puja besuk bakemen yepi baro. Hakasngi le niam Durga Puja hanong po lawan ban sakilang da uba Mirrol Bonds Aim MLA kanong po constituency, uba Balajit Rani MDC kanong po, uba Sylvester Minsong Rang Bashnong kanong po proper, uba Michael Karhunai Assistant Secretary nong po, Ukukan Barki President Durga Puja Committee nong po, lembat kiwe kipat riunget Hindu. अब तक हम लोग रह रहा है यहाँ, कोई को यहाँ जन्म हुआ, कोई को उसे दादा परदादा जन्म हुआ, एक साथ मिलके हम लोग रह रहे हैं। सबसे जरूरी है दुर्गा पूजा के अवसर में जो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर जो है अभी सबके सोच में ये घुसना चाहिए कि दूसरा के भला के लिए काम करना है, वो सबसे जरूरी है। Bat dak itu ki khubor ngila poi shikapakut tak radu bangin de syam yang kublai shipon.